Hello. Ha mi dóchas go bhfuil sibh úla go maith an dú. Ha mi sin seo an dú scas. Well, ha mi díadach idir bhí smuochaigh, háir sin na bliana chin go bhfuil mi go maith níl is an gaelic ach ha mi bí mi díadach i dó bhó beach go beach fet na húne agus cholós ha mi feicin rúticin ha mi smuochaigh wow, ha sin na cóid spórseo agus ha mi géad sin iachin cha nuí go smuochaigh mi an causan bí éile mus dían mi é. So seo rúticin éile an dú ha mi dul fiachin. Agus an rút sin sé scofuil mi dul a fiachin deigh a dhéanú a cha mi go bhí cleachdadh. Chanach go mi chará mi olchaid an dóigh seo ite rálaid. Ach sé lá gríanach an dú as ha mi smuochaigh bí a ma ar son gus an bí an léigh. Agus ba mi smuochaigh stocha gan seala mi hiút mar raimne. Total experiment stocha gan téite uabhasach hain donna ach so ar son ar experiment an dú ha mi dul a dhéanú dul fiachin deigh a dhéanú iad an léna tí seo a thuair mi a grafacana nes ha seo iad bhiacam ar son mú dábhlíana nes agus mar asúnaigh éicín ha caran féadad or ha ma well loved. Sin un jenne leintí a sear lúm a bheith acam ar son gréisfód ach anis leis go bhfuil fast becan ropach or ha idir bhí orm ar son imimeach turas bheit mis muochaigh right sé támán ar son revamp so ha mi dul fiachin gur sin dhéanamh céim ha so a chiad céim acam an dú ha tóisiigh as an teich bhíc acam or ha mi dul a chhlaachtaigh deigh fixer an tóiseach gus san bí gopur na bead nuair a ha mi a cuir an deigh éit. Asteo a bhí coid ar tutorial na ga hanne mis meichaigh go mi féimach is cúiste seo stogan chhlaachtaigh mi mar trí Spáine an uisce bhlá agus ha féimacham seo acail ar seán 20 minutes haid gra ar seo. Ach an tóiseach ha féimacham ar mítacin agus masc or chaníl mis muochaigh go le uabhasach ma ar seán na scalainn acit go maith toxic mis muochaigh. Stocham chuir mi an muoin ar a haid seo. Seo a hiad céim dísel, ha mi dulcha seo an mú han deigh fixer an brein an boxe agus ha féimacham seo acail an 20 minutes. Seo a hiad céim dísel, ha seo iad bhí machar an 20 minutes ha mi dul a ghlainnig seo le uisce fuadanis díadach ams an seoir an seo ams an rasid agus hiad mi a raisiúcin. Ha mi an páist sin a ghlainnig nis sé an támán ar son a phríon fáist a dhéanú. So ha mi dul a gháil amach leis an deigh agus an deigh is ha mi dul a dhéanú an deigh. So seall mi na deigh a thuair mi. Leis ma ha síise a géadí seo iachin ag an tú bí féimachú iad powder deigh ar son seo so thuair mi sé féad púrpaí, féad pink agus féad golam ar son iachin an dú. So anis héit sin amach agus hí sin déthach. Okay, ha mi a mú ach féimi mi a bhí a cacar sich or ha mi gínseach ma ha go bhfuil ma nappian is muochaigh go mi creachte. So yeah, I mean, in all fairness, I do look absolutely mental, so. So ha féimaching na féadanis bí féimaching na féadanis gus an bí an deigh a tían agus a léigh síos agus hiic sin a rasú a haid dísel.
Ha sin a rás out sa veganis or ha mi dul diamidish. Or ha mi dul I glannig amach and deigh and nish an utach dírach le uske agus nóir sin ha mi dul gan chuiristeach gan inal níodrach agus nóir sin bia deisha. Okay, so seo na ha acin an draste has ta pís an big deigh múlach in utach ach ha mi virin is an eichgin mar a hike sé mach ha mi dul chuir méach an or am viist or ha mi cínteach an bí an deigh has de dul mó labin. So excited! Woo! Okay, ha mi dírach a húla cael a glanna amach agus han mi dul healting you tast ha mi gíad healting you nuair a ha déisial ach Hi quite was a hen cool. Okay, hi Disha, agus hi Autumn. Shall me ut an draste. Doe ich mir an angle. Show a goed. Cool, agus shall me ut te veel eerst. Seo an naim ha ula déisial. Yes, hall na dahan ha dul college na outbackham. Shall mi gút tucked in gus an feich siú mar a ha mi dul a bhil amach leis. Sin mar a ha mi dul ga chumal, so can cudi mi le seach leather an uritgin ach ha mi toligte. So ha mi dulgus gin de chórt in vlog veik sin goed agus ma huis gidi fiachin sin ach a céisnoga acit go dírach curteach gorach chucam agus vín sa Johnach fiachin rí rikarst agus ha mi dulgus bí jola acu agus tírin draste.